Okay, murakaza neza kuri YouTube channel yanyu ya Ira Official. Aka kanya rero reka no muri Amerika tuhagere tugaruke ku biri kuvugwa hagati ya Donald Trump na Elon Musk. Ubundi aba n'abantu bakomeye cyane. Elon Musk murabizi ko ari we muntu wa mbere ukize kuri iyi si nyine. Niwe muntu ufite agatubutse, atunze agatubutse. Donald Trump nawe murabizi ko ari we muyobozi ubu ngubu uri gufatwa nk'umuyobozi ukuriye abandi bayobozi bose kuri iyi si. Reka rero dutangire kuri iri jambo Donald Trump yaje kubabwira Elon Musk rikomeye cyane, aho Donald Trump yaje kubabwira Elon Musk ko yamusubiza ku gihugu cyiwe cy'amavuko muri South Africa. Ubundi ni ibintu bikomeye pe kubona nyine perezida nka Donald Trump afashe umuntu nka Elon Musk wagiye umufasha mu bintu byinshi cyane, harimo no kwiyamamaza mu matora, ngo agiye kumusubiza mu gihugu cya South Africa aho yavukiye. Hari n'abantu benshi bari bazi ko Elon Musk ubundi ari umunyamerika, yafashe ubwenegihugu bw'umunyamerika, gusa nyine aha ngaha bashatse no gushyiramo akantu ko kuvuga ati buriya wundi ushaka no kuvuga ngo turi gushyiraho ngo ibintu nyine bitemewe, burya urasi n'umunyamerika nta cyiza afitiye abanyamerika, ni umusozi w'Afurika. Nyine abashatse no kuzanamo ikintu cy'inuza cy'ubwoko. Ibi ngibi rero Donald Trump yabivuze ni nyuma y'uko uriya mugenzi we Elon Musk yashatse nyine kuvuga ko ubundi uyu nguyu Donald Trump afite amasezerano ejo bundi agiye kuzasinya, bayise One Big Beautiful Bills. Aya ni amasezerano azasinywa na Donald Trump, gusa aya masezerano Elon Musk we yayanze. Aha ngaha byatumye rero Donald Trump avuga ati ibi ngibi byatuma bamusubiza mu gihugu cye cy'amavuko cya South Africa. Ibi yabivuze mu rwego rwo kwerekana ko ashobora gukuraho inkunga za leta ku bigo bya Elon Musk, harimo nk'ibiriya bigo bya Tesla na kiriya cya SpaceX. Afite ibigo byinshi cyane. Iki cya SpaceX cya kintu cyohereza ibyogajuru mu kirere murakizi cyane. Ni nyuma ya dosiye ya X ivugwa kuri One Big Beautiful Bills, niyo nyine Elon Musk yari ari kuvuga, avuga ati biriya bintu Donald Trump ntazabisinya. Noneho Musk nawe yahise asubiza Donald Trump ku byerekeranye na American Party. Nawe nyine Elon Musk yongeye kuvuga ko azatangiza nyine ishyaka rishyashya rya politike, aryita American Party nyine. Rikaba ryateguwe nk'igisubizo ku masezerano ya bill ari muri Trump taxes nyine ndetse na spending bills. Yabwiye abayoboke be kuri X ko bashobora no gushyigikira abanyamuryango ba GOP bazarwanya iryo tegeko mu matora ya 2026. Nyine iri tora ubundi Elon Musk ntabwo arishaka pe, ni ibintu bazaba bagiye gusinya amasezerano bishobora kugira nyine ihungabana cyangwa se bikagira ibyo byangiza ku bucuruzi bwa Elon Musk, kandi Donald Trump azabisinyaho. Noneho ibi ngibi byatumye Elon Musk nawe avuga ati nimba rero Amerika igiye kubyana cya perezida wa Amerika, natwe tuzajya dushinga irindi shyaka turyike American Parties, nyine ishyaka ry'abanyamerika rivuga nyine ibihabanye n'ibyo Donald Trump n'ishyaka barimo. Ubusanga muri Amerika nyine hari amashyaka. Noneho Elon Musk nawe atashinga ishyaka ryiwe akaryita American Parties, rigahangana n'ishyaka rya Donald Trump. Aha ngaha noneho Donald Trump nawe yahise ahakana uyu Elon Musk anamukanga cyane. Trump ashyira mu gaciro ko iryo shyaka rya politike n'imvugo za Elon Musk zirimo kugira ingaruka. Yanavuze ko yashyigikiye Tesla, yaguze imodoka ye mu buryo bwa televiziyo. Nyine yashyigikiye Tesla, yaguzemo n'imodoka, ariko ko agomba kwirinda icyaba kibi kuri gahunda yiwe ya Big Beautiful Bills. Nyine bishatse kuvuga ko aha ngaha muri Tesla yaguzeyo n'imodoka, ariko nyine ntabwo ashaka icyatuma adasinya ari amasezerano ya Big Beautiful Bills. Ni gahunda y'undi. Yongeyeho kandi ko azakurikirana cyane inkunga za leta kuri Tesla na SpaceX n'ibindi. Aha ngaha reka naho tuhatinde. Ubundi leta hari nk'uku nko mu Rwanda, ubusaga nyine nk'umukiriya yaje kubaka mu Rwanda, kubaka agatanga akazi ku baturage. Nimba aje nko kubaka inzu agaha nk'abaturage akazi n'ibihumbagane, agaha noneho leta, abantu bakajya binjira bagasora, bakareba izo nyubako, abanyeshuri bakiga. Nyine ukabona ko ari inzu nyine, cyangwa se uwo mushoramari yakoze ibintu byinshi kuri leta cyangwa ku bagihugu. N'aha ngaha rero muri Amerika niko biba bimeze.
Elon Musk afite ibikorwa bikomeye cyane muri Amerika, leta igize igateramo n'inka ikavuga ati wowe cyaze uha abaturage bacu akazi, urabafasha mu buryo bumeze uku nguku. Ibyo ngibyo rero nibyo Donald Trump yaje guhagarika aravuga ati iyo nkunga rero, iyo nkunga za leta zajyaga mu bikorwa bya Tesla na SpaceX n'izindi nganda za nuza za Elon Musk muzabihagarike, nibikomeza kugenda uko nguko. Abihagaritse cyaba ari igihombo gikomeye cyane kuri Elon Musk. Gusa nk'ubwo turangaho, reka tujye ku gitekerezo Ubushinwa byaje kuba bivuga. Mu Bushinwa abantu benshi bashyigikiye Musk ku mbuga nkoranyambaga nka Weibo, aho bakoresheje hashtag nyine murazizi zindi zikwirakwiza ibintu, bandika ngo Musk wants to build an America party. Ahangaha nyine bavuze ati bakoresheje hashtag ya Elon Musk babukorera. Ubundi Bushinwa murabizi ko ari igihugu ubundi kiba kiri opposé ku myanzuro ya Amerika. None ahangaha baje none bashyigikiye iki Elon Musk, cyane cyane ko Elon Musk afite n'inganda nyinshi cyane mu Bushinwa, nk'iyi ngiyi ya Tesla yayifunguye mu Bushinwa ejo bundi. Mu Bushinwa nabo bamukoreye indi hashtag bavuga ati Musk wants to build an American party. America party nyine yasakaye cyane, nyine iyo hashtag yagiye isakara cyane, yakoreshejwe n'aba-China cyane, nyine ubona ko bashyigikiye uyu nguyu Elon Musk. Ubwo ngubwo bishatse kuvuga ko igihugu cy'Ubushinwa n'ubundi gishyigikiye uyu nguyu Elon Musk. Urabizi ko Amerika imaze igihe ishyiraho amataxes ari high, amatarifu nyine ku gihugu cy'Ubushinwa. Ahangaha nabo baje noneho ku ruhande rwa Elon Musk. Bamwe baravuga ati niba Musk yatangiye ishyaka, abantu miliyari imwe bazamutera inkunga. Abantu miliyari imwe ni abantu benshi cyane, noneho bo mu Bushinwa umuntu ntiyagutera inkunga atagukurikirana cyane, ubwo ngubu bazatamujoyininga aho babashe kurwana Donald Trump. Ibi ngibi rero bizagira ingaruka ku bucuruzi bwa Tesla, ubu n'ubucuruzi bwa Elon Musk. Ingaruka rero nta yindi, ingaruka Tesla yahura nayo ni ibihombo bikomeye by'imodoka zayo, ibikorwa byo guhagarika kugura bikaba byaratangiye. Ibi ngibi rero bizatera igihombo kinini, ndetse igiciro cy'imigabane y'iyi sosiyete kikaba cyaragabanutse cyane. Aha bifitanye isano no kunengwa kwa Musk kuri politike ya Trump. Ibi ngibi rero byo kugabanuka cyangwa se byo kujya hasi ku giciro, cyangwa se byo kugabanuka nyine kw'izi modoka za Elon Musk zikorerwa mu ruganda rwa Tesla, bifitanye isano nyine no kunengwa kwa politike ya Donald Trump. Nyine Elon Musk aba ari kunengwa cyane ku bikorwa akomeje kugenda akora. Wowe icyo ngusaba nta kindi rero, reka dusoreze aha ngaha ni ukora subscribe. Iyi ni inkuru yacicikanye ku munsi w'ejo, tugiye kuzajya tubereka none ibindi bigiye kugenda biri kuvugwa mu gihugu cya Amerika. Hari abantu batari bazi ko Elon Musk ari umusozi Afurika, gusa ibi ngibi biri gukoma Elon Musk. Ndabakunda cyane rero, ciao ciao.